ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu irimo iragenda yiyubaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko navuga ko ari mu buryo budasanzwe. Muri kano kanya guess what, tugiye kuba tugaruka ku bakinnyi noneho bidasubirwaho 10 nibo APR iraza kuba itandukana nabo. Barimo abanyarwanda, baba baritwaye neza baba bataritwaye neza. Iki gitondo muri kano kanya izindutse ivuga ko irabirukana, n'abandi banyamahanga bakiri gushidikanwaho kishobora kwirukana n'abari kwisabira gusohoka muri iyi kipe. Byose nibyo tugiye kuganiraho. Reka mbahe ikaze, mbifurize kugira ibihe byiza no kuri Sport Galaxy Rwanda. Wowe wamaze kuganda subscribe turagushimiye, nyamuneka ni mukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana buri munsi. Ukande subscribe, ukore kunzogera, ubundi nujye ucikwa na buri video n'amakuru yose tugenda tukugezaho uko bwije nuko bukeye, 5 kuri 5 umunota kundi saha ku yindi. Sport Galaxy Rwanda tuba tuguha amakuru y'imikino agenda avugwa mu mayikipe mukunda, yaba APR ndetse na Rayon Sport, amakuru yo ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Turubahiriza ibitekerezo mugenda muduha muri comment, kuko maze kubona abantu benshi batwishyuza n'amakuru agenda avugwa ku mugabane w'i Burayi. Birumvikana n'iza transfer, amayikipe yanyu mukeneye kumva uburyo arimo aragenda yiyubaka muri rusange. Rero nabyo ni vuba cyane, we are cooking something kugira ngo muzaryoherwe. Turi kwatekera ibintu biryoshye kugira ngo rero Sport Galaxy Rwanda mukomeze kwibera mu buryohe bw'imikino, kwa ko duhumeka imikino, twibera mu mikino. Sport is our universe. Muri tayari dutangirane n'amakuru kugenda avugwa mu ikipe ya APR. Let's go. Mu ikipe rero ya APR Football Club, iyi kipe imaze igihe irimo yiyubaka, nubwo ibyo irimo iragenda yubaka itarabidutangariza, ariko ntihabura amakuru yayo agenda ajya hanze. Ahari umuntu haba hari n'uruntu, ntabwo habura amakuru yasohoka, kuko abantu si ibiragi, abantu baravuga, niyo yumvise amakuru aba ari kuribwaribwa. Ntihabura rero abaca ku ruhande amakuru bakaba yasohoye, natwe tukaba turi tayari ngo tukaba turayafasha. Muri iyi kipe rero ya APR binavugwa ko izatangira gusohora hanze yaba abakinnyi n'abatozi, irimo iraganira nabo muri uku kwezi kwa gatandatu, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Mwe muri tayari abakunzi ba APR muzagenda mubona abantu, yaba abatoza ndetse n'abakinnyi, iyi kipe izaba yifashisha mu mwaka utaha. Muri kano kanya rero nk'uko nabibabwiye tugitangira, tugiye kugaruka ku bakinnyi noneho bidasubirwaho ikipe y'ingabo z'igihugu iraza gutandukana nabo. Muraza gutungurwa, harimo abakinnyi bitwaye neza, mwanakunze, babashimishije, bagiye bafasha ikipe ya APR Football Club gutsinda imikino imwe n'imwe igiye ikomeye. Abakinnyi bagiye bigaragaza kuri derby, ku mikino nyine bagiye bategamo ikipe ya APR ko ishobora gutsindwa, ariko bamwe mu bakinnyi bari muri uru rutonde igiye gutandukana nabo bagiye bayifasha muri rusange. Ikipe ya APR Football Club ifite gahunda yo gutandukana n'abakinnyi 10 bidasubirwaho. Aba ni abakinnyi basanzwe bakinira iyi kipe gusa b'abanyarwanda, nibagaragaramo muri aya mazina ntarimo abanyamahanga bayo 6 yaguze ubwo uyu mwaka wa shampiyona watangiraga. Ubwo nabo turabagarukaho abanyamahanga, murabazi mwese. Amakuru angeraho nafashe atariho ivumbi, nuko umwe mu bantu bari hafi muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu yagize gutya akabitangaza bikajya hanze. Yavuze ko icyemezo cyamaze gufatwa, kuko hari abakinnyi batazakomezanya na APR Football Club mu mwaka wa shampiyona utaha, nyuma yo kugaragaza urwego rutanyuze iyi kipe. Ariko harimo amazina muri buze kumva mukati, kuri iri zina bagashizemo tolerance, akaba
agakomezanya n'iyi kipe niyo yaba umusimbura ariko akaba ari muri iyi kipe. Muraza kumbwira ko nta ngaruka iyi kipe bizayigiraho. Muri aba hakaba harimo aya mazina akurikira. Uyu yitwa Nzotanga Felix Fils, ni myugariro w'iyi kipe APR. Nzotanga we ntiyagaragaye cyane muri iyi mikino kuko yagiye akoreshwa rimwe na rimwe yabanjemo, akenshi ubundi yabaga ari ku gatebe k'abasimbura, abaga ari rwose kuri bande touche. Bidasubirwaho rero witwa Nzotanga Fils Felix araza kuba yerekeza asohoka mu miryango y'ikipe ya APR Football Club, icyitwa Ishyorongi, icyitwa Kimihurura. Ishyorongi ni ikibuga cy'imyitozo cya APR, mu gihe Kimihurura ariho ibiro by'ikipe ya APR Football Club biherereye. Ubwo Nzotanga Fils nazongera kuhagaragara ukundi. Undi yitwa Buregeya Prince. Buregeya Prince, umwe mu basore bafite inzobe nyinshi cyane kabisa, nawe nazakomezanya n'iyi kipe. Ngira ngo mumaze no kwimenyera, mumaze no kubyumva inshuro nyinshi, kuko nawe yisabiye ikipe hakiri kare ko bamuha release letter, akaba ashakisha ikipe hakiri kare. Uyu musore rero nawe APR ubusabe bwe yarabwumvishe, ibiha umugisha 100%. Nawe rero bamushize ku rutonde nakuka bidasubirwaho rw'abarastandukana n'iyi kipe ya APR Football Club. Undi musore yitwa Placide Rwabuhihi Aime, nawe bidasubirwaho cyo kimwe na Buregeya Prince aratandukana n'iyi kipe ya APR Football Club. Rwabuhihi ama ikipe arimo Police Football Club aramwifuza, bakavuga ndetse n'ikipe ya Musanze yavuzwemo tuwitwa President Trump yiteguye gutanga ashoboka yose kuri uyu musore Rwabuheme Placide, bakazamwifashisha kugira ngo noneho Musanze yasoreje ku mwanya wa gatatu, ubutaha noneho intego bafite no gutwara ibikombe. Mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda, yaba icy'amahoro cyangwa se cya shampiyona, Musanze bahize ko umwaka utaha bagomba kugira kimwe begukana. So kuri uyu musore Rwabuheme Placide, President Trump wa Musanze akavuga ko uyu musore ari mwiza kandi yabafasha byinshi bigiye bitandukanye. Undi musore rero hazi witwa muratungurwa cyane, yitwa Kwitonda Ale Baka, umusore ukina kuri wingi y'iburyo. Ewan sinzi ibintu byinshi namuvuga, ariko numwe mu basore bafite speed, umwe mu basore bafite amacenga, bakata amasantre ateye ubwoba, amwe ari clinical agera imbere y'izamu barutaha izamu bahita barundirira mu rushundura, inshundura zikanyeganyega, adversaire namenye ibibaye. Kwitonda Ale Baka yatanze ama assist menshi kurusha ibitego yatsinze, kuko uyu mwaka urangiye bigaragare ko afite ibitego 3 nimba atari 4, akashobora kuba yatsinze ni 3, ariko ama assist yagiye atanga yohereza kwa ba Victor Mbawoma na ba Mugisha Gilbert bagenda bahanahana na passe meza na assist ari very clinical yo kugira icyo atanga imbere y'izamu. Ubwo rero ntabwo na nubu ndakibaza impamvu Kwitonda Ale Baka batandukanye nawe. Ubwo namwe muragera mudu ibitekerezo muri comment, mumbwire niba mwemeranya n'iki cyemezo, iyi riske ikipe ya APR Football Club yo gutandukana na Kwitonda Ale Baka, niba bayitekerejeho akwiye kugenda. Gusa bikavugwa ko ari umusore uriya musore Arani Kayiwa bakiri kuganira nawe, kariwe ubashaka kunyuza ku ruhande rwa Kwitonda Ale Baka akazagenda abafasha. Bakabate rero uyu musore tuzanye ntabwo ari ku rwego nk'urwa Kwitonda Ale Baka, bityo Ale Baka kugira ngo hatazateza ibibazo bigiye bitandukanye tugomba kumusezerera.
undi musore bamwita Mbonyumwami Taiba nawe arasohoka. uyu musore bamuvanye mu ikipe ya Marine yitwayemo neza baramuzamura, ariko agezemo yakinnye imikino mike ntiyabonye umwanya. ubwo rero baraza gutandukana nawe, ariko yatangiye gusaba ko yakisubirira muri Marine akareba ko yakongera kubona umwanya, kuko n'ubundi ikipe ya Marine nayo nigirangwamo n'ibibazo by'amafaranga kuko ihembera ku gihe. umusore akaba ati nakisura muri Marine nakongera gushininga, mwanyenera mukongera mukambona ku buryo bworoshye cyane. Yitwa Ndikumana Dani, uyu musore bavanye mu Burundi mu ikipe, murabyibuka ubwo hari imikino ya gipolisi yaberaga hano i Kigali. uyu musore nibwo ikipe ya APR Football Club yamubengutswe. icyo gihe rero bahise bamugura, ariko ntabwo yabonye umwanya mu by'ukuri. ubwo rero biravugwa ko we baramutiza mu ikipe ya Marine Football Club, akaba ari ibyo gukomereza kwitwara neza, kuko biracyavugwa ko APR Football Club ikimukeneye nubwo batari nonaha, ariko muri future cyangwa se mu myaka iri imbere bazamukenera. ubwo rero nabo banyarwanda bidasubirwaho abandi barimo uwitwa Nsengiyumva Irishad ndetse n'uwitwa Ndayishimiye Dedoni n'umunyezamu Mutabaruka Alexandre. aba nabo barasohoka muri iyi kipe ya APR Football Club. So undi mukinnyi rero wasabye kuba yakwishakira indi kipe ni uwitwa Nshimiyimana Ismail bakunda kwita Pichu. gusa kugeza ubu ikiriho nuko ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club buvuga ko butangaza ko nta munyamahanga biteguye kurekura mu bo baguze babikeneye bamutanzeho amafaranga, nk'uko uwatanze aya makuru yakomeza byemeza. ngiye gukotinga amagambo yenda asubiramo amagambo yavuze ko abanyamahanga bazanye, ati abanyamahanga twazanye ntabwo ari abakinnyi babi, ndetse mu bo duteganya gutandukana nabo ntabwo barimo. kereka tubonye ikipe ishaka kugira uwo igura tukabyumvikanaho tukibonera ayo mafaranga natwe kuko turayakeneye, nibwo twamutanga. ati rero nta munyamahanga twaguze twashoye twapfa gutandukana nawe gutyo gusa. kugeza ubu rero abanyamahanga bose bazahaguma kuko bagifite amasezerano. ikindi tugomba kurebaho twebwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda, mu bakinnyi b'abanyamahanga ikipe ya APR Football Club yari yaguze, urebye babiri nibo bakinnye bihoraho, harimo umunyezamu Pavel Nzira ndetse na rutayizamu Victor Mbawoma. abandi barimo Sharif Eridini Shaibubu, nubwo ari igihe yageze ubwo yabaga yambaye igitambaro cya kapiteni armband, yazaga agakora ibitangaza cyane cyane. ngende buka umukino yakinnye kuri derby match retour, umukino wo kwishyura. uyu musore yarigaragaje cyane, ndetse no muri Mapinduzi Cup. so Shaibubu nawe yakinnye imikino myinshi. witwa Tadeo Ruwanga nawe nuko, gusa yagiye abafasha rimwe na rimwe. hari abakunzi ba APR bemeranya nawe, abandi bakati nagende. aba basore rero kimwe na Pichu bagiye bitabazwa mu gihe Apam Bemoro we yakinnye gake, ahanini binatewe n'imvune yagiye agira. ariko nge nabonye ari umusore ntabwo afite cyitwa physique, ntabwo azi kwirukanka nyine ku buryo yaba igihe yahanda abasigaranye n'abadefanseri nka babiri ku buryo yakirukanka akabasiga. ni umusore ubona ko afite ibiro, sinzi uko byagenze rero, byahurijweho n'imvune, umusaruro uba muke pe, uba nyene cyane. nubwo bivuga ko ari we wahenze iyi kipe, yaguzwe menshi kurusha abandi banyamahanga. so kugeza ubu rero ikipe ya APR Football Club ikaba iri mu biganiro n'abatoza. iyi nayo ni indi ngingo kuri Sport Galaxy Rwanda tukiri kubategurira. we are planning this mu gihe kitari gito rwose kitarambiranye.
iyi deba y'abatoza nabo turaza kubagarukaho. Namenye ko ari umwe mu batoza, Aris Lopez Garay utoza Nouadhibou yo muri Mauritania, muramuzi, Julie Chevalier wa ASEC Mimoza ndetse na Adela Murush uyu yatoje ikipe y'igihugu ya Tanzania ndetse n'u Burundi. Nabo batoza APR izavanamo umutozo umwe. Nge namaze no kumumenya, ntabwo nahita mubabwira muri kano kanya, mutegereze video ndanza kubahereza. So nguko rero uko ibintu bimeze mu ntangiriro za Kamena. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu izaba yabonye umutoza mushya usimbura Thierry Froge utazongerwa amasezerano kuri ubu akiri no mu Rwanda, cyane ko agifatwa nk'umutoza w'iyi kipe. So Sport Galaxy Rwanda rero tukugezaho amakuru y'imikino uko bwije nuko bukeye. We kandi subscribe tujye tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ukure no kunzogera, kora like, comment ndetse na share, ubundi ibintu bikomeze kuba uburyohe. We love you, mukomeze kugira ibihe byiza.